Forever seems like a long time, but nothing seems like a long time when I am with you. I feel like I'm walking on water since the day that I asked your father to let go of his daughter. So give me your blessing, sir, I'll give her all that I've got. It doesn't look like much, but it sure feels like a lot. Let her take my heart and take my hand. Take my heart and take my hand. Take my heart and take my hand again and again. Right where we stand. I never really know what love is, but whatever it is, I feel it in your kiss. You walked in like somebody planned it all. I feel right where I belong. At least all week, my heart is strong. So give me your word, and I'll give you all I got. No, we don't have much, but it sure feels like a lot. So take my heart and take my hand. Take my heart, take my hand. Take my heart and take my hand again and again. Right where we stand. Take my heart and take my hand. I'll be your lover and I'll be your friend. Take my heart and take my hand again and again. Right where we stand. Too good to be true. I wanna spend my life with you. I wanna spend my life with you. Too good to be true. Wanna spend my life with you. Wanna spend my life with you. Parjulu malate mari tuata, malate mari dalam jelo oras mari kamu udah nama pulang kami. Oras mari tak. Oras. Raja nami raja budon obat tuna tahatai obat dia jatah. Inaroha mi di bekas sama utun mga parmain nami sa bekas muna. Obat tuna tahatai jada jual. Isondoro rami raja pamurung muna berkamarung. Inalaw makalap parmain nami. Kamu ami siapa jelu muna. Manaksong dia pihak haronam yon, rasuk kamu nama haronami. Maksud Atas orang itu pun dia dua. Isoro kami kira pasal pun di benami Tuhan muna rata ni bulan nami maka satu orang. Tuksong dia pihak tanami haronami yon, las marwah muna. Aro kata dia dua siti masih apa udah mulai rumah. Tuksong lo pihak tak patut pahami dan nami pasang pokamu rata ni bulan nami dia tulang nami. Kabet watam atau pasu-pasuna. Sasun masa tubutian pasatamin non. Kira di benam itu hamuna. Asimaran itu sama itu tuan ngeliat tu karoratan. Dia ada di pasu-pasu tuan. Pasama tu hamuna mendatangi hulu-hulu nami.
Pabedi cuma bol. Pabedi cuma. Mau lihat mari tu hatta, mau lihat marang dihita di hari nauli di bulan na ding kanor di parnakok ni matane hari no ngatakas betuturo hamu. Ima raja di pamurun nami. Dakot tutungan di bagas nami, ima na maksiala. Nalau rapi tala mangduron anak doh buru di kuriai. Lamat jalo pasu-pasu pardongat saripeon. Tu bagas jon itu hatta marhite na posonai. Nuaik pe di pasahatta mu iso pinggan nahok di dulan na asahok matutu parturatta. Tu gijangan nyari pasu-pasuan nya matana matua di batana marisi homai parbue pir. Di hamu akarajani pamurun nami dohon masongon nidok ni ako puta na parjoloi asa pirmain na poki bahul matok pasalongan na pirma tot dimuna saluhut na amang boru nami luju-lujuma nang aka pangomoan nang napuratiar asa didok na tua-tua asa gabir ni dairin na tunapuran ni akola asa di bibir din na daina di tolonat do yang gotabona na marisio musa doho tringkit si dio suara didok ako puta na parjoloi asa lomakin na silijuang lomakso binabuan tuk tu dia beto kau mangalak kakak rajani pamurun nami saya luju-lujuma dapotan aka pasamotan sahat masolu tinogu meto hotu botkan nak nunga sahat di pasahat tamu dison songun napurat tiar napuram mauliate matong dia mata nomor 2 de mata asa sahat mita tu banggabian sahat ma nak tu parhorasan dinuait pe burung tangboyan no ang kumarkaman urut parjolo pasahat to si petitor dito kok kami perjolak kamangmu asa firma pokki bahwa mapersalongan na firma to di burku luju-lujuma nangaka persamotan horas ya tersokoni mak borat maita dari sampai ta rasa nami marserapan la tani meta borat gereja mau lihat ma bang boru ko habe to atong kapasada hatta matanya kita di bata jahuwa na marhabang sa di benua ginjang mau lihat ma Tuhan di pasahak rohanami siala asing duhot dingani basak Tuhan na tuktong mahramo tidak hidup to dinami buhi hami Tuhan marihipa solsen akaring sarpui saha di bagasan tikyon Tuhan di bagasan tikyon di dahodo patungan nami di bagasan tikyon ima Tuhan pahop kunami ninang mangalak pamas-masuon parbagasan tunga-tunga hitiyan ala diri Tuhan tuhodo buka sahat kami pungan namion manang naa hape rencana nami Tuhan di bagasan sadarion homa Tuhan na jongjong di tonga-tonga ni patpungan nami ala niya di Tuhan paborhat mahami Tuhan di bagasan dami doho las nirona sinhoy ala ni jumolo hami Tuhan urasi siya nakadusang pangalasan nami asa tamah hami Tuhan haboran di pasupasung na naik pasahaton mo Tuhan malate matan Dio kola mga saun anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami asini rohani Tuhan ta Yesus Kristus dot holong narsian di bata ama dot pasauran seto di purbadia ma na mangaramo ti kita saluhut na amin amin kita sama di persoti sudah ada ba terhubung tangan nak tangannya mati yuk ini ya di balik sana sama kareta mah ya cuma mobil besar oke benar ya Besar lain Sonarima ito roa tu jolomi hupasat manian holong ni rohaki ngaleleng setar pagi maaf oloroho ito muli tua Rade durohaki menjalor rohami iya semacai sora pagi lalaki hasian tiop mata aku buat itu tulang bumi
tuang Panginoon mihasian Olo aku roi Lulu aku roi hasian Asa tung sonako Asa tung hoto ito Dilabuki Suara ito Nahupang sita Suara ito Nahupang iro Hola no mariho Hola ko mariano hasia Marsia jua kita Unang marsira kita hasia Asa mulai siya naman kasalanan ng ilmu sa lupa na balasan dami 12 euro kasi walang Tuhan nilahami ko ng urusan sa mayamang sa tamahami hasaratan ko ipasok pagmatuhatan ng iyong maligyan ako ng Jesus Kristus kami matangyan at lupot magpapamaliatan. Amen. Goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus. Goar ni Todi Parbadia. Amin. Kuria na hinahulungan di bagasan Kristus Yesus hatani debata tu panguli oroan nanay majalo pasu-pasu pardo masahikion titikion upimit ma siang surat Kolose ditutulu ayat 14 songonama tar surat isi alai dijang salud nai ima abolomon niro hai ai ido rahut-rahut ni nasa hari pason
Ima sami cukupi. Jamuna dua yang semanurung dohot si Ema si Kumora. Ngajar pas-pas pada Salpio. Siap dibakar mari kita persona. Itu lokasian bolong dibuka. Kalau suam di dunia dua bolong dibuka. Tas itu asurungan malam ini kami pada Salpio di makankan alat Kristen di Baujak, di Bajongjong, di Jalan Natudu, Ima, Borong di Yesus Kristus. Yesus Kristus itu naga pekerjaan ini pardongan Salpio ini. Kalau dido kolong manang kasih di bahasa Indonesia. Hidup do dasar pondasi pojahan las ido nagali unok ni hapos syarta inti dari iman kekristenan kita. Ang sarung do holong di kita Kristen manang dia pe nataulahon hatata pambayanata pikirata wido gali habari. Amin. Sito pala, ito tano.
Hamu ali akana pinakamau di debata kita hirohamuna dunwai naik marbagas alayang tama pada Kristen marbagas somon akana sunasya di kata atau tangimong hamu majulu hata di debata karimu kudu ni patrohan sarfio di pada Kristen dum kita pa debata jomani dilubana yang tinggal sasada bawi itu baik masih ibana sada buru pangrupi di ibana baik aku ini hidup Tuhan Yesus galut nama ulakon naniwina ia soala di nama mainan napa kosa panglak do nama kuat nasirani atau nabi naruh di debata dan jadi siramon itu semonon do hidup debata bawah hamu akalawa ahuluni hamu ma karbitamuna somon Kristus nama koloni biai ya nama malebon dirina umoksa unangmu kamu do pamasia ikon marroha kamu pandungani nasida sanak ben kamu nasida somon do kampanian iham dua nasora Duni sono do hidup kata di wata tuaka dulu. Dioloi akta perempuan mah bahwa nabi somon panulina itu kami. Ai bahwa ibu uluni pagitana somon Kristus uluni kuyai. Ikon boko forman toman makuan kalabuhon do kalima mengikoti parani ibu bumi. Iman harga dijual di kata. Atau somon akka nama parangion hal di wakama sumunkon para sinirohaon do kabasaro do kasere kuniroha masih pamilihan malamudot masih asia-asia sanggup ri kuniroha mulu rimas panulayon do panicayoni dauma siap alai bijang salutnai masih awal namamu ai ilu rahu-rahu minasudika ini dami nasihat debata imam mengarajai bagasan tuahamuna jelas alut nabi muna marikiliha mana katanya totong mai marikilihi luar di Tuhan Yesus asailana mengarajai tuahamuna do ulang atau mulai kamu akan dibakar oleh guru di patungan saat itu. Namanya pun mau main guru itu ada panguri si Erikson manguru. Kalau dua maka jonjok pun di guru di bakar nombor satu. Dua di guru yang kalau anak bisa. Nah pada guru hamdo si si Muramon dan Wilmon dari kamu sakit. Kalau lo makau iba siang saruham, lo makulahon siang saruhum. Buhut marparami marparami nalagi arah kumbang. Naul lo mengajukan dua kalayona. Tusurah umurang paramina. Jalan sukupa kaulahonmu manakai komu ibana pai majirang amati alam surut. Molo nang saya rekam mengului salunai dok makol. Namun pun mau ibu alik nang si emak si kemorang ini si Erikson manumon bayi mengana saya. Namun rumah kajonjok pun dijual di debatan yang bodoh sambut. Lo dijual di rumah anak pun dison. Nah di pagi hamdo si Eriksonon gak besi bertukmu. Kalau rumah kalau ibana siapa saruham. Do pangalaman na kue para dukun ibana do paranion para nagaliya padua hal Kristen ko jalan astupa manilorong go malang tadi konom ibana paima sira amatian ang sulut molo nang sadar kamu mengurus salunai dogma atau masih digunakan siang mahamu bahwa ini padamu. Na posoni di bata dua nama buan hatana tuhamu margi hiti buar ni di bata kama anak doktor di perbadia dua mandok
Na pinalungi baka dan jadi sirangan dolma. Amin. Jalan pasukan yang kata dibakar sama doa manusia di pasu-pasu jalan kamu itu kanan dibakar di sodako itu kanan dibakar jalan asli makan di dopak itu kanan dibakar jalan pasal dami itu terjadi. Pasahat maju kamu na dua, lima akti pasu-pasu pada dasar pakai kamu maju batu. Mulai pinasan maju ki, situasi ini pasahat kon citra mata dan bangsa di bulan mati. Jadi mau berhalal kerja maju pertuhamuna selamat menempuh negara mata. Kita bisa atau dosa ada kenang-kenangan. Di citra mata siap atau manusia tahu dia akan dua bidel do puente. Kami siap teman-teman pada lalu mendukung kamu akan kamu mau berada semula buat kamu masih non akan dibakar dan kami ujian teman-teman di rumah tangga muna akan bagi kesiani dari rumah tangga sidak roha rumah tangga situruan rumah tangga muna di masyarakat teman-teman India kami mau di mana di masyarakat selain teman kami selamat menutup pada rumah anak pun siap rumah perempuan. Bahwa hidupku
Asini rohani Tuhan ta Yesus Kristus, do tolong ni rohani di baka ama, do parsauran itu di pargaji ama, nama dongani hamu salutna. Amin. Oras ma di tasaluna. Dong mana sida. Ya, jalan. Iya, bilang ibu sida. Oh,
Lem minum nih, mau tiuy. Minum ya, kasih minum bapak udah. Aku main minum. Banyak kang, ini anak kang. Main multi. Gantian dulu. Cuma kalau dalam lain kali ini. Itu baru tak. Berarti bagi Tuhan orang semua. Oke, dah. Tetap berjalan tadi. Ini makan, jauh diterusin. Sana roh harus ada. Ya, dengan sahur bantuan ini. Asa tunggu lama juga si korun dan nasi bantuan. Tunggu amai, anak kami tunggu bau. Dengan amai sari bantuan. Asa dekan udah tahu dasar lena kan diri hari. Amat tadi batara nama buka karena mau udah karena salong di pertibio. Adu damang maju tomat karena bertuah di bata. Ada tema di kamu. Ada di pada tema yang dia memahami apa kata kami. Memang dan dia top katanya dua bingung kalau dia tidak bisa cuma masuk. Banyak orang dan dia, tapi dia termasuk udah di bagian tadi ada di kuasa. Banyak orang dia di. Jumlah masalah kamu angkutan. Kata kau. Jumlah masalah kamu angkutan bulan-bulan yang angkutan sopa angkutan bulan jaya. Jadi yang berdia maaf ya bang kerja kami. Sampai damang kodam dia di so katanya dua
Pinduan tado dia tina tu betak pasu. Baik damang magodang dia. Dia terpasu-pasu udah tadi bawa saja dari batu wata. Baik magodang dia tina. Di Burunami